lato fatua. Sungai whawhenga manu malo, malolo, manu malo, vi ia leli. Ave sau pati vele tua. Ta mama tina matutua, tato tovino, tato ekalisia. Ngata foi le sungai au soswani mo lato fatua, o ao ma lato fatua. Te akono ali ima, te akono tamaitai, ai mai sele malo sole no. Ave sau pati vele tua. Glory, hallelujah. Ele foule nei tai au. Ele o stai mua voi neo tato mafuta I whapenei, sauninga whapenei. Saula lua fesfulu walu sa tato mafuta I foi nei. Tato te whatino inale nei lama sauninga taua, so ele fou. This is not new. We've done this before. So therefore, na ele se langona nei tai au, mai lava no ya ta o te whamalosi. O le au le share ya te oepe whamalosi ya te oe I le wing o le aso. Po le tau o le aso, wa o ele o skaimi mua le nei. Au ki fia whaasoa ya te oi manui o le tua I tua atu o le aso. Hallelujah, praise the Lord. Today I'm not going to share with you the purpose and the feeling of today, but I would like to share with you the blessings beyond this day. Avisa par pachilu yele tua. Umane sauninga ia onga e alu lea. O walu fo ia. Ia we malama le fina ngalo le tua tau o aso whapenei. Hosanna, hallelujah. Ioane whawha I puetolu lima. Ka kile koe whai kauinga le tuse Ioane we malama le tuse Ioane. Hallelujah. Tuse Ioane e olo le tuse Ioane e mantua lol whawhine I le vai eli. The woman at the well. Hallelujah. We e loa fo I va al whawhinge. Hallelujah. Praise the Lord. Nga sa veu uma e Yesu le o langa o le whawhine. Le ai se me tasi o le o langa o le whawhine le isa ve uinga Yesu. Sau al kumukumu se ipa ia vae. Hallelujah. Fai upula tolu suma lima tu fie whaanga inga mo se au al tafa malo si nei tai au. Fai mbola tu se sau noma ioe. O ke li fai aku whamai amene. Ole makwale anga lau whalongo sole. Ngo fai aku ioe. Praise the Lord. A fai mbola tu se whamai ioe. E isi nga ioe mai anga e halua lima su anga. That's not honest. Whapelo o mawala kuspa ia o ke sau ngoma ioe. Se I maua ia a maua maloa fai mai lo amene. Ia kangone po pati ai le tua. Ia ile li nei tai au. Sana hallelujah. Praise the Lord. Ele feita wina tu si ato pe fa tu no wa mama lama le mata upuan. O le amatanga o misionga fa ta la ia Yesu. Fa kwa uma le mata upe lua le va venga mua the glimpse of the glory of God in chapter 2 of the book of John. Ngali liua Yesu le vai e avea ma wainga. De wanga Yesu le vaenga lona lua o le whaamaloloina o le atali o le taitai o le toselau. Hallelujah. Praise the Lord. Ai mua mai le tala I whawhinge le ana ka ngoi. Whai pula totsu li mewa pia. Tau te lei whai ane ea e toe whama sina I le o ai I le sele ngā saito. Whauta. O te whai atu I atu o tau. Ina tepa e ia o tau mata. Whai whakasi ia. Ina tepa e ia o tau mata. Koe whai ia. Ina tepa e ia o tau mata. O ilai whai o oe mau. Sana, hallelujah. Praise the Lord. Ma va ai I le whanua. Whai mai whanua. Whanua. Hallelujah. Ua sina mai nei I le sele ngā saito. Whai mai sele ngā saito. E le o le sele ngā. E sele ngā. E sele ngā saito. O le mea ka o le sele ngā saito. Laua umanga whaapuku. Alright? Praise the Lord. Kai pia o le mea ngā whai e Iosefa e kupiko e kausanga e fiku ngā whaapuku le sele ngā. O mai lo le honge wa. The blessings is already there. Hallelujah. Lawa iai le tamao a. Ai va ai la kala Yesu le fa mai au so popula ko maka. It means o le va ai maka I manguia ai le iloa. All right? Praise the Lord. The harvesting is there, but they are blind. Hallelujah. Praise the Lord. Do you not say, this was Jesus said, 4 months more and then the harvest, I tell you,
open your eyes and look at the field. They are ripe for harvest. Okay? I'd like to say it again in English, but more deeper than the Samoan translation. Do you not say 4 months more and then the harvest? E fia kau sanga ko koile kalo o nga whawhaidea. Fia masinga, e ongo le fiku masinga. Ku kama kamako ka pisi luar ko nga maua malisa mati malamalama I meia. Ele malamalama I o kounga. Hallelujah, nga maua malisa. O le keime ko ko ka pisi o le luar ko masinga wa whawhaiwai ai. Au le seiko e wha masinga ko ko ele seiko ko a harvest. All right? So le kalangoa mai Yesu I manguia lawa I. Ai kalangoa mai le au so o le manguia la fa ko ako. All right? Praise the Lord. Kalangoa mai Yesu le manguia lawa levanga I le fanua. Ai kalangoa mai le au so o le seiko la fa ko alulu. Longa winga lawa I le vai kau foanga le kami am whakalikari. So te whia whanga inga la le upu whanua, e maua mai se au o ta whamalosi nei tau. I would like to use the word field as a subject of our message this morning. The topic of our message this morning is on the floor, the blessings in the field. O manuia I to tonu ole, si e kaimi e whaia ngā mei tu spa ia mo ngana whatusa. Sometimes the Bible uses figure of speech. Hallelujah. Kai pei ole metaphor, similes, parable, and types. E whaakusa. Hallelujah. Ole mafu angalanga le malama mai le au so. Langa popula I mangui ole whanua. Ai le iwa ai ei mata. So ole whanua lau te fia talangoa ia te oe I le tai au nei. Ole whanua e tā ua ole e manu welu. Types can be a person. E ma whainga whaingoa mai tu a inga whaonga mai tu spaia kai pio Isaac. Isaac is a type of Jesus in the Old Testament. O Isaac ngā lu male la au e o se le taulanga I lunga le maunga moria. O Yesu ngā lu male sa tauro le la au moa wang sala I lunga o le maunga o Getsemane. Metaphor e whakusa. Jesus said, I am the door. That's metaphor. Loka ko Lord whai ko e whai lau papa. But we learn from the Bible that Jesus is the only way. John 14 verse 6. Jesus said, I am the way, I am the truth, and I am the life. So therefore no one comes to the Father except through me. At the end of the day, Jesus is the door. Another metaphor of Jesus said, I am the bread. Hallelujah. Praise the Lord. O ia nga ke providinga me ai lungo lo lo. Ai kusi me le limon metaphor. Over me Yesu, you are the salt of the world. O oe ole masima ole lalolangi. The word is waiting for you. Na manga o mia le lalolangi le flavor because the world is full of sinful world. So ila le tala le satato whao ngapa e vai. Amoso kaimi alu le koe whai kau le chapter 4. Ngai kilo le ina nganga ngai whai mo ngā maisu. Se sele ngā saito. Oe ngai maka mai lungo le kako live. Fea lava se kale sia lo e ngā lue ai. O le whanua ngā ngai ko ai oe le tua. Hallelujah. Praise the Lord. Fea lava se kale sia o e au nai. O le whanua le na. Po le lau ele le na. Ua to ai oe le tua. Guess what? Ke laku ko kongo le iauti. Lau a levanga iai manuia. E ke laku ko kongo la mo sa o levanga iai manuia. Tatou te mai kongo le manguelu o levanga iai manuia. This is our seal. So se whangua e ele deed o whangua. This is a deed of your land called Emmanuelu. O le ale mea le fusi, o le fusi le aulo. E leo se sama, mai lau riro enge de ma ngalu o le sama o le lango le mai. O le fusi le aulo. It's talking about deity of God. E kalangoa mai le makau kia Emmanuelu. O le fusi o le makau kia o le tua. Kilo ia le fetu lai lunga o Yesu Keriso o le fetu pupu lai lunga o le Emmanuelu o le triangle God the Father, the Son and the Holy Spirit o le tawhatolu o le tua e vai e kongo o le lele ai male haka o le nganga pa ia ke lo whenga i maua le nganga pa ia o kongo o le whanua ta ua o le Emmanuelu ma le sa tauro Keriso Yesu o le whautanga o lima tatalo le lea lala mai luma i.
e ke sau ko kongo le manguelu rea lala mai e sa kuri vai mo e. Desi ku o kako visiona ke kiro kwa yoara, o le ata o le wha malolonga. Ngai sau mo oe, no. Whenga e mau ai, ko kongo le whangua. Sau ai lalo vai langu, look at the colors. O lau lau ele lea, o le langu moanga lunga o le langi, le langu I ka wale nge rei. Loa le ese lea kamai ave sa baki mo sunga fa venga ngal fa tolu. Loa le engele langu le ma lo le ri la lu fa kau. Sau tala mer sam sama le lo engele langu. Male langu male akol saminga ki kilo yai. Hallelujah, o le akol lau vision. See in the Bible talk about nations. Avele tala le lei o le fa ala tanga ya tunu. This is your land. Lea kena nga pupula I ka ko maka le gelo kaimi. Ai le ai so tato malama lama. Today is your day. No waso le nei. Aso nge ke malama lama. Ave sabat pati vele tu. The blessings of the few. Hallelujah. O manuia o lo ito tonu ole whanua. Nengo whai koe whao ngā mai more types. This few called Emanuelu. Whai o whanongo longo ma mai mo mai le Emanuelu International Australia Samoa. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Naua o Emanuelu le tua. Ese le mamao le sila o le tua. Hallelujah. Naua ya o le whanua o lo o tafe le whaunga le ngangpa ia. Naua ya o le whanua e maua Emanuia e maua ilau selenga. Naua ya o le whanua wa lo whangia I o tangata. Wa e maua ilo la fauma ya ke viso Yesu. Le leo le tua. Hallelujah. Fear can be a type of the church, a church that's full of blessings, full of the anointing, fear that full of harvesting. But the problem is that we are blinded sometimes. The problem is we are focusing on the harvesting of the field. Kako ke o me fia mai e whaki fu o le whangua. Kau mawhai fu o le whangua. A umale o ngā kako whai ngaelo lea se tulou. O uputu sa o le fionga le tua. O ngā kako whai ngaelo le I le whanua. E leo le mele masenga sasai o e lau ko inga yasoi. Anga na kua calling you ka e sasang you lako lau ko inga fue oe. Hallelujah. Ave sau pati vele tua. Whanua o manuia tu maua le tua. O kupe o mai mao. Pisingisi e crow ai kei me close. Lo malosi ngai kei me faifo. Ale whanua o le whaamanuianga tu maua le tua. Hallelujah. Fesiri Isaia whainga ma leanga I loko le lalorangi a Israelu. Just because of the land. La e kau a Israelu. Ma fua mai ona o le lau ele. Ke maua tusi a mosalo na matau po iwa foi po suma lima. Amos chapter 9 verse 15. God says, o te tatoina I la tau lo la tau lau ele ele. E le toelia ina I la tau lo la tau lau ele ele na o fua ina ai a te I la tau. O loo feta lai mai ai le tu. I will plant Israel in their own land, never again to be uprooted. From the land I have given them, says the Lord your God. Whanua whamai ele koe ave se inga sesi. Praise the Lord. 1987. Kasi na fiva se lau wal sumar fiku. Ska mai falsale I ro en deo el maunua. Masala laku la kuwa ka mai falsanga I. Kau sanga nga o makouru fale mai kukongo le manguelu. Kakula la unga dad. Ola vengal mako kingal fa malolonga. Mai kala fo mai ko ngai masinga umalola.
Kapenga on tuangane mo tu fa fine maliu o matu tina. Talk about 1987 I ule wala ka ko suko sang. Hallelujah. Praise the Lord. Mako fa longo I kala le mangwelu. Aya e pupula maka ai ka waso. Se yo le taimi na val awele tua. So ma ke ulu aku la le asonga le avakul mako kinga o inganga o maua mai ai le mana o le whaamalolonga o le vai. Turangi mai alau. Pang vai. Hallelujah. Lela la mai usom ko fafingi. Ko pay for my specialist. Mai fo sa moa vai ko e laua lei se me sulu yai. Le whanaua Isaia. Atu ala tau tupe kai pe o le tala le fingi funga le pun toto sulua tau sanga o mai pun toto. Fiu e sa idi. Hallelujah. O si koe wha moe ale nga ko u i le whangua lea. Si ilo iai mal mako kinga. Koe a o i ma pau se tulo. Dea lana mai nisi tama ia mesi fo tama. O lae tu lai mai le tatu tama apostolo. I le upo le tua. Maltina ia masa soifua masa. Ai fai wha malolonga. Le ai masesi o le aingo o Isaia nga mawawau lea vai. E ai masesi. Ava vai unga just agora. A o le aso nga whapenga nga whai wha malolonga i le vai. Fiu numa ko ka mama i makio aku. Ai maso salo. Aso whangaf ko alu i koma i kongo le wha malolonga. Pero wha malolonga long kodu e ngal mako kinga. Ke lo me ngofo i koma pe au le loko. O luma i kua ngofo munumuri e ngofo i koma. O ngango ngofo i. O ke sa whaila. Sa whaika rango stamantala fo. Man, praise the Lord. O ia le ngaf sosoangi le uholanga wharanga. O le uso tatu te maa po solo se uso au auna ia amatanga. Lakwa leo ka oko whapea maso salo halo uloko. Lai whait wha malolonga dei maso ukarikongu. Au whaalonga okul ka kalo al kalavoudia. Praise a peios ka ngaka maafanga ngau whakasi mai le manawa. O le aso fo nganga ko singa ilo ua nganga i le uso lea. La lau ke ia lau ke whao whapea. A lai whaile vi inga le mangueru. O whaalonga e elo ko finge makua ia sala. Lo fa pea o oki na mako kinga. So le malo fa pea kudunga ko kikia o mai mako kinga e fa. Years. E fa fonga le toke le oringia o le kau ke le malu malu o le li. 30 years of my life le fa fonga le fa longo ya lo fa le make. E ke fiu e suelo u ngoi records of my in New Zealand. I have no family doctor at all from 30 years. Nanga over ai mangui o le fanua. O le kaimel ko viki. Le ia masesinga vidi mai kia wa mo kia ko vai so kui. O ia vidi mai nga ke le longa. Hallelujah. Praise the Lord. E o mai le aso ngai am chan ngwa e lo pe ki le ku mai e mo e lo kingo ngai lo mai. Ngai lo tino. You may, but more healthier than me. Le ai mase mai o le ngungu o mai o ivi o le fulu o le kale le ai mase mai o nga mai ngai le aso walu ma ko for sama ko o mo le ngungu pe lua fe sufiku fa ya ko la so nga le suafo yesu ke bliso le mana lo toto o ke fe to o ile nga nga ngungu from then till now de ko ya fe singu awane ngalo le iso tato wa mi tongu ye ke we fa pe e ha mi kongu fe au hey kukusalele yala wa mi kongu mala wa mi kongu pata koneus e yala wa mi kongu olongo suafa o ye Yesu, that is your righteousness, the righteousness of God. The Bible says the author and the finisher of our faith. His name is Jesus. Defa mayeke falango lango ya ye
Lai ma se mai o le kingo e le mauai. Ho kai mer ko viki sanga fe o angi sulu ngala wala le skai mialu lau kavali o le ma o le fe pokala. Lai mangi sula o kele le ka fi ala kavali se le o. Fe nga mauai le fanua. Ave sa pati vele tua pati atu avele. Thank you Jesus, glory, hallelujah. Ave sa pati faftai de vai. Nga foi mo tau po Yohane mo Yohane tau po 5 tolu fama 5 pe fia mama lama kidi le vai. First John chapter 5 verse 3, 4 and 5 is talking about that water that I was just talking about. It's real. It's real. It's real. Mangui o fangua. Kilo yai. Vava ailo loko yai. Look at that triangle. Oh, hallelujah. Praise the Lord. O le fafine le anga kako kakangole tu si le mta upo fa yone. Is a woman of needs. And she's a sinful woman. Lima kamalo loa sa yai momo. Male ko kasio kamalo la ke momoi le po. Fa mai Yesu ele oniau tane. So she's a sinful woman. E ke fai kau ala o il kusilea. Kau tia le pe o or ke mingo fai kau nga kusilo o di malfafinge. A o le mo lo fai kau o le kala lea. O le mo fai ngai kala ngō mai le kua iau hei. We are all sinners. Salamo e 5 tasi fai upo e 5. Famai sa o iai le manava o lo utina ma le ami o le anga. Na o whanau mai fo I ma le anga. I was in my mother's womb with sin. And I was born with sin. So at the end of the day, the only difference is that woman has needs. Afai ke lala mai le kai au ngai ele nyo mana onga. Paula ngalo se senga o e maltinalea. Ai kule fa finge alu le ayo Samaria ngo sukara. O sukara means end. Wingole ngo sukara ua muta. Mutai le angasala sa ile fa finge. Mutai le fai o tangata ile fa finge. Mutai le tusi limo o tangata ile fa finge. Mutai maleti nga o le fa finge. Hamo le vai de aso bale aso. Mutai ma le sau al fafine le mutini tinio le la sau e ave le tangava ave le pakete o le kaimianga o sau le Emmanuel o le kaimi fo ngai kaunga nga mutai lo tangata tuai na yai mutai o manatu na tunga. The bucket is a type of thoughts and way and attitude of this woman, Samaritan woman. O le pakeke o mangaku kuai, o le pakeke o mafaufaunga, o le pakeke o le kuskusilima, o le pakeke o le masosalo, o le pakeke o le fingo fie, o le kaiminga e saua I ko kongo le manguelu, ka kaunga muta meanga. A fai ele ai. Lala ya moala vai le uri kekea. Tika or sakara means end. Duko ni te 5 vai upe suma fitu. Jesus se o ai lava se o ia kiriso o le tangata ua mavae fauta fafawina mea uma. So le kaiminga e sau ai le Emmanuel pe sau le whaoletanga po le ele po le whatoanga le tua wa kaunga muka o tātou langona ma tātou manatu tuai. The woman with needs came to the field. Ko sukara
means end. Umai lang sala, umai le polonga, umai le tususilima, umai le fefe, umai le masol salo. Diska kau fia kau sanga of. Kongol falkang. Alai fefea. Lai popolea. Lai lo okari kongua. Lefa ma Yesu, open your eyes and look at the field. Lefa ma Yesu, open your eyes and look at the harvest. No. Mengaling sa seka ko ka kumumua va ile harvesting po manui ole tua. Ai fakala le ka ko le fangua. Lai fa mua ma Yesu le fanua. Look, open your eyes and look at the field. It's va ai le fanua. Fai se melele ile fanua. Teu ile fanua. Fa susu le fanua ile vai. What is the purpose of the field? What is the purpose of the land? To produce. Hallelujah. Sidi fa fefelang ka ko mo mangwia lo kong. How do we receive the blessings of the field? Point number 1. Ngave ma Yesu. Tepa eia oto. Point number 1. Open your eyes. Ele o mata yere kalangoa ma Yesus pa ia. A foi le o fia kausango e pupula ia ile sio le kako kalesia. O ke loko ke lo kako lo ke inge ko fama mana makul manguia le ko kongo kako kalesia. Male visionary kalesia. Ma Yesu, open your eyes and look at the field. Tepa e o to mata mavava ai ile. Nava ai ele auso. Ele loa. There is a problem. O whawhita ule o tātou. Tātou te tali tonuina mea tātou te. Nganga whaalongo awa maua le whawhinge lea. Le whawhinge anga sala. Le whawhinge molo yeima na onga. Wa maua le vaiola o ke riso Yesu. Aludo le aikarai. Hey, oh mai, oh ia leo le ke riso, o ia tau mea le loa. Come to Jesus. La e halu do finge fat kala inga. Te femela yo ela so. La e fa ka me aji. E halu le fa finge kala. E halu fa ka me ai le so. Fa ka o kala. E foi mai la le au so. Ua kumu a nganga maua kala ingal fa finge o lai fa so I ke biso ma faile te talo fa tanga ai mai la so fa mai Yesu Jesus lunchtime Jesus eat time vai me ko singa ye ma fa fa da fa le popula ka ko maka fa lenga nga mga o mia Yesu le ai Jesus ni no fa mai Yesu hey o le ke o me ai ko kele o la o me ai o le fai o le fina ngalo le la wa ye le harvesting in the land. The harvesting is there, but their focus on wrong. Se sere me le focus. Maua mai nganga sa ka ngo mai. Makau di ole vision ngale ka le sia fa no le ke. To establish his member in the word of God, salvation in the name of Jesus Christ, baptized in the Holy Spirit, and to spread the kingdom of God throughout the nations. Amen. And the rest of the see in the Bible it's talk about nation. Lelangal ka ko mai ama sapi mangui o le fangua. Sau malo mai e malolo e halu. Hallelujah. Faya ungaluenga ai ngalo ya oe. Praise the Lord. Lo vala awina I to tonu le fanu. Open your eyes. They saw the harvesting is already there. Dai masising pula ma Yesu
Ko kele I whaiangi e koe whamasinga. You say 4 more months, but look at the field. Look at the field. Nga e saua foi le manguelu malelea yo se mea. Nga e lua kwa foi se kalesia lo e nga lua e malelea yo se mea. Ale wa manguia lo whanga, wa manguia lo ainga. Mai whai mea wa mwhainga e whaia wa lo whangia o tangata. Hallelujah, wa e fola le fio nga leli. Praise the Lord, hallelujah. O le taua, o le whanua. Jesus said, open your eyes. That is a problem. Ako kere o whaia me tusa mal whetalai mai o le tua. Ngau ka ko I mea o le tino. Mai paulo ia Timoteo, lua Timoteo. Tolu whai upa suma leono. Tu spei o malava ia ngā e wa I e whatonu whapo. E ila kei mea wa I mei o e le upo le tua. Pe ke ika kia. Who cares? Ai ika kia walu whai lau ko ngā i o moe le lei. Ai kalo whai a oe ma le tua. Whamai au ngā e a oa I mei la le kua ia oe ke whanangurus kei me I ingi o e le upo le tua. Peke ika ya upeke like it's not my word, it's the word of God. De la laku risku kui. Aua le wha mua moina tupe o le lotu. Aua te wha mua moina tupe le lotu. All right? Ke fiu e su e kuspa ia po whamar kuspa ia o kupe o manguia ia mai le tua. No. Ke fiu su e. Ke maua mata i ono tolu sumar tolu. Sa ili mo mua lea. Malana. Ona wha popole a so mane. Mo meu extras. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. This is the righteousness of God. O le upumoni. O le malo le tua. O le hame o tonu o le tua. Awal wha mamua me o le tino o le lotu. Whai au. Awa fo ike kango I kupe le loku. Peke ika ike au. O whai mea whamai le kuk soki. E ke kangolo I kupe le loko. Ka penga I e kei me sara lau e le loko. E le oi le fionga le tua. A whamai e sa ili mo mua le me o tonu le tua. Ma le malo le tua. So therefore, money will come. Hallelujah. Ke fiu e su e kuspaia po amanuia ke maua fo e tu se yoane su falu su mafitu. Fa mai e su o te tui na atu ya te oele manu. It's not the money. E fa mai kuspaia pa langi ole peace. I give you peace. My peace I'll give you. Aya oela le file mu ole tua ke le fa mo mua me ia ke fa mo mua le tua. Kele loku ka ape onga mo kupe. Emmanuelu, open your eyes and look at the field. Vai lau sio po o emo mai se fai longa ka lau ye o ise mea. Nothing. Ai se mea. Ai ona inga le ko mea ye ko kongo lau sio. Mane wo follow you. Asaingo fai ko business is not about money. Business o manuia le tua. Ke maua I tala tu spaia le aluka. Tala mo talenge lima. Kasi lesi, dua lesi, lima lesi. Our God has got a business. Hallelujah. So ya langa le fia kako fai pisingisi o kako mindset o pisingisi o kupe. No. Business is about your service. What I'm doing right now, I'm doing God's business. Lo ke fola ya o ele mangui o le tua. O le all tama ainga le tua e kalia inga ke manuia. Open your eyes. Lua ko nitom tau pe fa pe sumal valu. O lo o ma tou ma natu I mea ele o vaia. Ai o mea ele vaia. Awa o mea wa vaia e ngata mai ia.
Hallelujah. Praise the Lord. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Mai lunga ke longo fia ke longa inga le ma le di makala ku lo di makala lungo I'm telling you what e haki ai o lo di masuka langa le fale e lo pe oso I le masinga le sainga le file fish and chips le ui anga foi ngoko ko ngol petrol station in Kia. That's selfish. That is a spirit of ownership. The number one killer of Christian nowadays is the spirit of ownership. You think that you own that dollars? You think that you own that children that you have? You think that own that? At the end of the day, we own nothing. Without Jesus, we are donuts. Say zero, nothing. So everything that in your hand are from God. So therefore, put God first. Open your eyes and see the blessings of the Lord in the field. Mai Paulo matou te le tuli matai me o vaia wa me vaia o me muta. O me le vaia e whavavauia. That's faith. Wala ya oe maka il whakokua. I'm telling you what, ke lo le lea kwa le sa ura ua sa kangi. When you have that peace of God in your heart, your soul, you can see the arrow, temptation comes on your way. Like cool if I was satani ye mafu. Pepelo. But we need to open our spiritual eyes. Le ango kala kuspoia. Ka fa popula ele tua mata we le tari. Le te tono. We masalo. Salo. Afaye o malita o ne ngai fa momua o melo wa yo tato mata. Fa momua tato melo tino. O kele shekale sia. Pe a kele me ai. Hallelujah. Praise the Lord. The long wa I said apulungo me ai fa pena o le lotu o le kale sia manuia. Fa kau ai. E o mai me ai nga o mai mama o mai Yesu ko kele lo e ale ya ke o me ai li lo ko kele lo. Open your eyes and look at the field. Le ko kongo le manguelu manguia. Point number 2. Inga ia maua o e manuia o le whanua. E manga o mia o e le vavai e se ina o oe mai le lalolangi. In order for us to receive the blessings of the field, that we need to separate us from the world. The world that I'm talking about is the mockers. Talalen tato faita wina. Praise the Lord. Saule fafine I le tingi o le la o le tulai ono la sau le tusfaitau I le talenga fa e peru o le sefulu lua I le uli o le ala taimi le leie uku ele vai. Early in the morning. The best time to draw in the water from the well is the morning time. Ele yoswa ele le la awa malia fa finya le nge saule mu kingi o le la say avoid ai upu ka ngaka fai avoid ai au fai ka kala avoid ai tu silima o le mea le lo vai e se ino o e mai le lalolangi le ka o ke ai. Praise the Lord. O le kaimia, once you separate yourself from the world, guess what? Jesus is waiting for you. Fai kau mai le fai upo e fitu, o no mali fitu. Tato tu si fai tau. Verse 6 and 7. Le lau fai kau inga. Ua le lava fo Yesu I lana malanga.
ona nofole o ia I lunga ole. Now Jesus separated himself from the disciples. So se kaime sitting ngau to be alone when you tired. Kaime kele lavaya nga luenga kele mga mia se simea paual me ole mau so kaimi nga failo lau nap. Hallelujah. You want to be alone. If I kau he famata tu spaya wale lava Yesu na malanga wala so me ai sa fa Yesu fela sa fa ai. If I mai ua saule fa fine sa Maria le tu vai ile tu pole ono. Hallelujah. Tiro le si me ringa fa inga le fangua. O lo fa longo isi. E mai se ala ka sa fa manguia mo e fangua. Kama yo ku mai fa fo a fanga mai au. Hallelujah. Wing mai manguia fangua. A ko yo ko fai mai o fangua. Kama fa nga eloko. O nga ke loko. O fai al ko loko. O Isaia le loko. Ngei me o loko. Fai so ngei me o loko. Ma ki kiva ka ngei me o loko. Then you need to separate yourself from them. O upu fai. Salamo momu mai amuia tangata ya. Blessed is a man who does not walk in the counsel of wicked. Counsel of wicked of the group of people. O kanga kang ai maingu I fuol fangua. Ai koe kusi mai dima. Fai pe ya leso. E se kaimi ngā lua malanga isala elu mako ye lunga walanga alu isala elu le tua ye le route nga kasi de alu nga lunga e fa la lo Jerusalem pasi Tel Aviv nga kasi ile vale ku se sifo sa mi Mediterranean ma mongo yo Samaria ma ko yo Samaria ole nu e tu lunga ole ka milo ko le ku se sifo nga I ole mele ile sa mi Mediterranean nga lunga I Kaisaria umalenga fa ile tua lunga fo I mele wo so mai ole ku sa ile ko o ma Jordan saule ila lo kau mai Rico saula de Jerusalem o le route la nga enga kasi dayo pas a le route la nga o Yesu e ke mau fa upe lua e fa tolu mai wa nga o ye lunga Galilea ai o ona o ya tu sama so ya le mau nga ila se ke mi le tua nga mako nga o lunga le mele e ye ila lunga le mele ku si mersala mo ka vika ole vanu ole ata ole Leoti, the valley of death, even though I walk through the valley of death, I fear not. E ke kula ilunga ia ke vai de ki koidalo. Ai vai mamao kua paual me la ola mai la awole awala le nga masangi le ngoi mai Yesu. O kala ila tofa mai o nga ong olfa finge le malanga ku nga vai. A halu masa sa kwa nga vai nga crow wela au. Pa everywhere ke vai le asole afi. A asole vevela. Maunga o ma. Nga uia Yesu. Isaia, Lord le Yesu ki ngale. She separated herself from the mockers. Kele langa ponti ka ko di matinga. At kele yo fi aure matinga. An faya wo ki ngau ka ringai upu fai ka. Fai foi você mo ki ngai so loko. E ala nga ki nga umilo loko. Ongolo ngofo inga. Alusukara e mukailo ki nganga. Mukailo maso salo, mukailo warso. Alulfanua. Separate yourself from the mockers. Blessed is a man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Verse 3, he's like a tree planted by stream of water, which yield its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does
prosper. What a promise. How powerful separation is. Kako ko kele fie kitinga kako wo levan kako mafu ko sia wo ale nga mo fai o sia wo le fanga luanga nga mama sangi maya fesiri mo po mo se malo se lo nga wo. Afaile saula wo le fa kanga lo nga ese. Praise the Lord. Sana hallelujah. Nakulan fa finge walu ese mai au fai ka kala male au kuskusidima. Na wa leva nga sa fai mai Jesus. Look at the star there. The bright morning star is Jesus in our field. Oia o le fetu ao fela yai le ko kongo le fanua. Kile ka walu sa idi sesimea. Me fu nga sa wele sialu, sa ude sialu o le malama ile fanua. E sau kilo fangua e vai ku fangua o po ola ko mai ko am tari wa o po ola nga ilo I o po nga ona vakar kari mai o ya. Hallelujah. Open your eyes. Molo ku le versa, molo ku le versa, molo ku le versa, molo le lo le kakia I o manguia. De I fa malolonga. De I fa ungo le nga pa ia. Ole il to tas pa ia. Ole ai ke riso Yesu le sai lungo le vai eli. E latul fa fine the woman of needs came to the well. Jesus was already there. Hallelujah. Feke mawai e ke mawai le falua. Ave sa pati vele tua. Glory, hallelujah, Lord Jesus. Kikia uma. Walava. Hallelujah. Vai ese mai. Vai ese mai oe male. Lalo langi le kako ke yai. Vai nga mun lon tolu e tauna e mawe Manuel tono fanua. Honor the law of the land. Ia e ava I tula fono o le fanua. Sos fangua e le kapu. E le meta o le tapua fanua. E mafuanga fai kapu inga ia le lei le fanua, na ia manuia I tangata lo totono le fanua, ma ia tele ai fua o le fanua. That is the purpose of the law. Constitution of the law, of the land. Ngai loa le fafinge, yes, I am telling you what the reason why nga also ngalinga molu fafinge kong o le vaiola. Anga le malamalama le fafinge condition o le fanua. E le maua ia le me fou po le mesidio le vaiola. Jesus said, can I have some water? Se kaing. Anga o se fafinge sa moa. Po se kale sia sa moa. Yes, sau kau mafala vai dia wale vai yes. But listen, listen well. Mai le fafine. He. E ke loa e o oe o le Utaia o le Samaria. A waele fe ave ia mea Samaria. O inga faia le tula fono o Utaia. Malama le Yesu condition of fanua. Jesus didn't complain. Ele complain le constitution mal fa vai o fanua. Ngai loa le leia Yesu o Utaia na faia le tula fono. Awa keid fo finge o Yesu o Utaia. Awa kaukalaku ya teia. Mea fo nganga lenga le kalkongu lo so. Ngau mai le au so o kirkiro wofo le kalango Yesu le fafinga Samaria. Ai o lako, wa makau liu kai o lako mena fa yesi ingu esi. They call us dogs. Fa ingoa ka ko mo uli. La e ko lau ako e le fafinga le constitution o le fanua. Hallelujah. When I'm talking about the land or the field, I'm talking about the Emmanuelu or the church. Kula ya yaua sau Yesu ko kong Emmanuelu mai se kaingu. Maukingoa ka ko riskein fai ka ko me fafia isi. Angal fafia Yesu finga Samaria le Yesu. Nga kele maua lesi manguia lai ko kongo le fangua.
Praise the Lord. She understands the foundation of the field or the land. And she knows the law and the constitution of the land. What? A water? You are the Jews, I am Samaritan. That you know where lives through your cambia. Kaofi let for finger constitution. Mau let for finger if a woman cool for ngamala malama le like every so yesu. Wa ofo yesu le laulau mai le for finger. Mai yesu mai for finger ya yesu. Ele silia e oi lo matou tama o ya kopo. O le tusi le tala I le vai tau o le tolu se fulu AD. Ai koso mai le finge le foundation o le vai. O le afe fiku se lau koluiva PC. Makaulianga maliu ya kopo le tasiono valu PC. Ai fa popola ia mai kilo la ia fia kausanga o le vai. O ko kiki a afe valu se lau kausanga. Ai fika foi la fa ma fa fengumela. Ole tupulanga po le longa se fulu valu le ia le fa fingi. Ka ko ka desiere ya ko se fa su kausanga ka ko ka desiere. Ofisi de un ia o lo le foundation o ka ko ka desiere. Koso ai kua le fafinge, maua mai le fafinge, le kaino le vai mai a kopo. Mala malama le Yesu. Because of the constitution and the foundation of the land, draws a woman to the living water. And the constitution of the land and the foundation of the land, draw Jesus to the sinful woman. They keke fai fa bai. They keke fai conditions. Pe vai le mai kau le fa fingi. Hallelujah. Ka ko le fa le ango ye. Ale ka uana. This is not the message for Manukau only. This is a message for the Emmanuelu International. Fai u le tato konfrenisi lua whedua wha, Dad or the apostle say, Aua te suia le whawai. Ele o se mea le toua. It belongs to God. There's always a consequences when you break the law, when you break the constitution. Praise the Lord. There's always consequences. E iai lava ia me tutupu pe tatou le ustaia. Au le taua le whawai. When you honor the law, the constitution of the land, guess what? Anga le ava whawhinge le tu la whono le vai. Akine mo inga le vai. Jesus. Fair te amai ele na vaiola. Lesi mea le leit whawhinge le. Ake lo le leia le vai leo. Ola iai le vai. Le vaiola. Mai Yesu anga e loa le lo fai atu i atu. Se manue te le koe sau malau. Pa keke o te vatu atu. O le vai o le ola. My Jesus, where are you getting that living water? Fair ke sau mana vai. E lo loto le vai. E maua lo lo le vai. Ola iai le mawha o whawhinge. That the living water is there. Ele ai se mea asu ai. O kalangan whinge. Fai tau iai. Fa mai mau lo le vai so la ele ma fau o la ele vai ola ko kongo le vai fa mai Yesu o hai le vai ola le kan ngo ha o le vai ola vai ole ngau le fin. The living water is there. Ave sa par pati vile tua. Fa posu tolu fa posu mo fa. Mai se manatu lona wha ta wha soa ne tai au. Manatu lona wha nau I le wha unga. There.
Dove is a type of the Holy Spirit. Po le alava le o le kapenganga le launga le whailaunga. Sua malie upu le whailaunga e momoli le fionga le atua. A ele whaatanga ina le anganga pa ia ke receiving ai le upu. E ke koe alua le whale pei onga e saure e kaiao. That is the purpose of the Holy Spirit. Na ke whamanatu ia te oe. Na te whailoa ia te oe. E whapupula i o tātou mata whaleanganga. Ina ia tātou loa. So e mana o mia le tātou ina ia maua manui o whanua. Nau i le whaunga peo tinalea. Tinganga sala fo pusu tolu sumat fa. O tari atu Yesu o whape atu ia te ia. O le inu le nei vai e toe fie inu ia. Oi po sumal fa au se inu le vai o te vatu ia te ia e le to e fie inu ia e fa vau foi po sumal lima kala finge o fai mai le fa fine ia te ia le ia au mai ia tau le na vai ina ia o le to e fie inu ina ia o le to e sau fo ine ia utu vai. The woman said to him, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water. See, o le vai o le nganga pa ia o le vai e puna o le fie o le ori ori. Fai nganga ka o le fie sa iri le ori ori. Fie muta. O le ori e puna kalanga ke riso Yesu. O le fie kupur kei me ke le ka umalo wasko kongi pe kongi le skofi. O ka wa fula la o ka so fie happy here, happy there, happy everywhere. All the weekend were empty. Ko ye happy. No. Hey, so me ngase u ko la petro. The happiness is gone. But we enjoy o kai me kupu le joy o kai me o le se me yo lima. Huh? Yes. Paul was in prison and said, rejoice in the Lord. I will say it again. Rejoice in the Lord. But he was in prison. Where on earth a man in prison and said, rejoice in the Lord. Praise the Lord. Joy is everywhere. Ele fai pui, ele fale mai, e so se mea yaile oli ole anganga pa. The joy of the Lord is my strength. Now yaile oli anganga. One maua leo manui ole whanua, whamai whawhinge, au mai so wingwa. Mana mea mulmuli, umai lo malkawa malos. Nau e mafuta whaatasi ma Yesu. Au te tala lau tu sipa ia whai tau mai le whai upe fast food. If your Bible is open, can you read for me verse 40, please? Hallelujah. Uma le maso salo, uma le fefe, uma le angsala, uma le polonga e amo le vai, ala ua nau ia Yesu. Mai tala tu spai wolo lofi mai tangata Samaria, nau mai ia Yesu, ona toe nofo ai leo Yesu mo lesi luaso. Hallelujah. Praise the Lord. Sana hallelujah. The blessings in the field. The field called Emmanuel. Lo wingo le ngolo fanua ua ya ite tātou lea te maua le mantai o mo foi pe lusu malfa. Emmanuel means God is with us. O lo iai le vai o le whamalolonga. O lo iai le vai puna o le oli. O lo iai le na upu whauina. O lo iai le mana. O lo iai foi sele ngā seitu. Lo whanua e tā ua o le e manu. O whai aku ngei a pasta a paau. Hallelujah. Su eso su lima minguke. Pe a whai kōlai o le radio Samoa e. Fola le upu. Kūle ngā supa, ia pe whai pere supa. Hea, praise the Lord. Ora nunga koi loe le mai tino manui o le atua. Rau ke kua e lunga ngā fō o le upu le li. Ar ke mie sa ili so a mua muia ngai maua lo connection le radio Samoa. Fola i le fionga le atua. Manuia ngā le fionga le atua lo fola mai.
Hallelujah. Le nganta ile mai ile tua ya oile malosi. E sidi ile lo fangia tatou e tangata. Sana hallelujah. Praise the Lord. Ia manguia ka ko ke maua nei manuia uma mua. Pea fai e popula o tatou manta whalea nganga. Remember, we are in our physical body, but we are not primarily physical beings. We are spiritual beings saved by the grace of God. O oe ma o tangata whalea lua vavai ese mai oe mai le larolangi. Aia wo makanga ngai masainga vidia kulau ke fongi. Hallelujah, praise the Lord. Kolu tausi maava I tula fono le nuu o tula fono le fanua. Honor the constitution and the foundations and conditions of the MALELE Christian ministry. Whanongolongo mai fo iu so au auna. Hallelujah, praise the Lord. Hava. A whainga sa o loko ele whawhinga sa maria o whinga ang sala ma ngalo ang sala. Maua ele vai o leola. So therefore that we need to honor the law of the land. E ei manui o le tua. Whanau nau ilana whaunga. As I said to you, hallelujah, poleale mai fai mai le fo mai wa maua o le kanesa ma le mai fatu mai e whapenganga o mai le oki ni mawhau tangata. Do you know what? Kaku pese foi. His name is power. His name is healing. His name is break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. That's the name. It's in there. Poleala fa mai for mai. Tu e lunga fa tu. Ave sa pati. Kilo ko la kiki fa tu. Na maua le kanesa. Ave sa pati vele tu. So the message for you and I'll bring back the ministry of healing. Bring back the healing in the name of Jesus and the power of the precious blood of the Lamb. Ravanga meka ko ke failoa. Toa mai fa malolonga. O lau me totino. O lau matu pala mai le tua. Fai fonka kalo. Le I ko kongol fongua. Vai di makakalo e ke vai de aso ma le aso. Anga pongi. Au ke angka ke anga pongi po au. Mai sa ka ko voi au. Hallelujah. Praise the Lord. Ya ai onga ole e tu voi singa makua va le a. Wa kau vai ele. Skama ke me anga pongi ele ka le onga e fa longa ku o ka fiola. Hallelujah. Praise the Lord. Ko au mai o lau me totino. That is the blessings of the field fa malolonga. Oh, hallelujah. Dengan jalan nau e mafuta fatasima Keriso Yesu. Then you will see the blessings of the field. In the name of Jesus. Amen. Let's be upstanding in the presence of the Lord. Tula imail mamalo le tua le tayao. Hallelujah, glory, hallelujah. Ele ole taulanga, ele ole nga ole po. Lele o tete le au me anafai. Aule usitai. Male falongo te fia ia. Le ole taulanga. Hallelujah. Ele ole taulanga. Lele o tete leo mea e fai ale usitai male falongo e te fia ia matu te faofo e o e tamaisea hallelujah faofo e o e isea hallelujah. O mea ya, o mea uma, o etama. Aole le tangata, de sila ia. O le wanga tete, ila upu
te whaofa o Isaia. Hallelujah, hallelujah. Tau foi oi Isaia. Hallelujah. Aolele le tangata te sila iai ole wanga tete ila upu mafa. Ciao fila pati. Ciao fila pati. E wa omana fetalai le tuaela na upu. Te levela wina o e te sauru manei. O fea laval mea lo e tu la iei. O ina fo ina feta la iei le tua ia toa. Te mana tu nantu iei ana fionga. Mana tu nantu e lo na fina ngalo le nei tai au. Ina ia tanto maua manui o le whanua o lo o tuto ina i oe le tua. Mana tu nantu iei ai foi so man onga le nei tai au. Mai tā vita o le tua le tātou te au au no le tua na te sila fia me uma. Mai tā vita salamo se lau turuiva e le elu atu se upi o tātou ngotu. Na te sila fia ina mana tuna tunga o tātou loto. King David said our God is Jehovah, his omniscience. His omniscience. He knows everything. Even our thoughts, our ways. He knows everything. Nenga te lea mai tā vita o lea tua lea e fio ia iso se mea. King David said, our God is Jehovah omnipresence. Fio ia iso se mea lo ia o ia le menei. Le plen fetala Yesu. Pula tau tau mata mata tau vava ai fa le nganga i ona manuia. Tala tala ia yo au man onga whatever you need from the Lord. Le tua malosi is our omnipotent Father. E iso man onga whaapitoa tala tala ia isa sa ia ilo lotu. Pio na sa ia ilo lotu al fafine na pā ia hana na memu na laungutu. E na whafafonga yova. Tala ingale le tua ia Solomona. Luano wha inga tupu mta upe fitu sumal wha. Mai ai wha maulalo lo nu o ta ua lo ingoa. Hallelujah, matatalo, masaili. Wha mai o te whaafonga ino lantou leo mai le langi. O wha malolo ia ilantou. Wha mangalo ia lantou ang sala ma wha malolo ino lantou la welele. If my people who call in my name humble themselves and pray and seek, I will hear their voice from heaven. Forgive their sin and heal their land. Tala tala ye yo man onga nei te au. Tama ato whaftaia oere nei te au. Tailo whailoa mai lo to e whamanatu mai ai mātou. Manui o le whanua wa e tuto ina i mātou o lau lafu mamoe. O lau whato angalo mātou tua. Tama mātou te talo ia peo le nau o le whawhine le vai Elisa Maria le vai o le ola. Whapenao mātou a nganga i lau fio. Wana oe malia i o mātou lotolo mātou tua. Peo na wawaiina ese le whawhine o ia mai whawhine o le nuu. Whapenaso mātou nau ina ia mātou mafuta ma oelo mātou tua. Whailolo whinangalo. Tai lau whamalolonga i le nei asu. Tai lau whaasalo toino i mātou le nei tai au. We thank you for your blessings and your anointing, Holy Spirit. We thank you for your healing power. We receive it in the name of Jesus, and all saints say, amen, amen. Lala mai lo wava. Solo lo wafu pe whangai te afu ingu sa uwai. Praise the Lord. Ua tātou o mai se vaenga tāu o tātou sauninga nei tai au. Mafuanga foi leo tātou poto whatasi mai nei.
Tātou te moli mawina leo singa whenga ngai lawa nei. Whiwhiri e whai ma leo ma moe e manukau. Sunga e apa au. Malwhatua ia I rata pasi. Apele kalesia le tua I manukau nei. Now we have come to the one of the most important of our service, part of our service. Hallelujah, this morning, and this is the reason why we are here. The ordination or the covenant between the ECM Manukau Church and their elected pastor. Apa'au, malwhatua ia I rata pasi. Pei lava na tātou iai, tātou whai langona le pai mai o le anganga pai o le tua, taimau tātou vi inga, mal taimau tātou whamantunga. Whapena fu I langona le nei aso. Ia ma stala fia mo o stala fia mo o lo iai le tua I tātou le menei. You can feel the anointing and the presence of God in this place. That is a good news for us. Stala fia na mo I tātou le nei tai au. O le aso fo nei o le aso lo singa whea ngainga. Praise the Lord. Praise God. O le whea ngainga na ose le tua e ala ilo na alo. Pen tātou whamana tuina le whamantunga. Mawaile le leinga mo tātou. I le foto e mawere so tanga maia. Ma ngalo e tātou ang sala mo ve tātou malana e kalesia. See, our God is God of covenant. Hallelujah. Praise the Lord. And our relationship with God is founded under the covenant. E ala le toto o ke riso ye Yesu. I avisa pati vele tua. Peila o ye nei tai au. Tai au fou mo le kalesia e manukau. Fou le whiangainga o le aso o le siai, o le amatanga fou I mo le kalesia e manukau. Praise the Lord. Ia le whesilia tūla I pēa I aso whapenei, ua e sauni. Hamene. E peia mo teime o whapuiponga o singa whiangainga, e sauni ia le tamaitai. Sauni ai foi le li, e whaile la ai tū. Kai pei foi la le tai ao nei, al whesiri mo mua. Are you ready, manukau? Are you ready, manukau? Amen. Praise the Lord. Praise God. Was auni man kau o le aso o le lato wosi ngā whengainga. E tolu tuli manu pe o le tawhatolu o le whengainga po le nei sauninga la tātou whaataunuina le yasu. Tuli manu mua o le tawhatolu o le whengainga le whaife au ma le kalesia I luma o le tua. Lese tuli manu o le tawhatolu o le whengainga le kalesia ma le whaife au I luma o le tua. Ma le tuli manu muli o le tawhatolu o le nei sauninga o le whengainga manukau ma le lantou whaife au. Ma le komiti whaafoe ma le Emanuelu au e whai ai luma o le tua. Ave sau pati atu o ave le tua. E whaata pena le tātou konfenisio nei tau sanga. E whafua se ia le vala au pa ia le tua le nauauna o le sa tau sinu I manukau. Le tue pose lilo. Ao soi fua le tamaya le au. Na ia whaata pena ina lava le whapena na whauawina le ngaluenga. O lana whanau whaleanganga. Le sunga ia apa au ma le whaletua ia I rata pasi. Whawhengo o whaiare ngei kala. Nga o loe le aso na mātou whailoa ia I male kalesia. Emanuelu I manukau. Pōna iai le ngā wako e vaku le savali e tusa ma le nei whamoe moe. Le masi ia to le kalesia le sunga le afsoswani. Sunga I whawhengainga malolo manu malo ia tanu wasa ma le whaletua ia lofi. Sunga le whawhengainga malolo manu malo ia whiviai. Le ngata I lea le tina ia tu loto. Na masi ia tu lea po sunga ia o ao ma tu whaletua o te akono alii ma te akono tamaita ina o el au talavou. Na masi umatu le kalesia. Ale tala fifia, ele isa vali aku. Ngau aku makau mafa. Nganga uloa mai lepo, fai ngofie la makopo. Pawal mela fai ole ai ma celebrate de tala fia. Ai watu o I ke lo nga faata pena ngo uloa mai le ngapo, nga faata pena le tamao le au le na te tau aveina le ngaluenga. Ave sau pati vele tua. Pati atu ave le tua. Mana tawa lunga ka to ko fenisi le nei tau sanga I faunga sunga I whawhengainga. Whai e prispeni. O nasa whau o malana o auna mal whaltua. Tawa veina le ngaruenga. So le nei la sauninga. O le whaataunuina le o le whamoe ua tasi iai le Emanuelu au. Tasi iai ma le whawhengainga e mai se foi le kalesia e manukau. O le mafua anga le na
o le tātou sauninga le nei, whātaunuina le nei, whamoe toi avelo sau pati le ere tua. Praise the Lord, hallelujah. Pei lana ma whetalai Yesu le Ioane suma le 5, whai pusu malono. Ma Yesu e pei o na whetalai Yesu, ua le filifilia hau e o tou, ua filifilia o tou e hau. Ua otu inatu o tou, ia o tou woma, ia o tou fua mai ni fua, ma ia tu maua o tou fua si. Fa mai Yesu ko kere filifilia hau, o hau o filia o tou. So tatou sauninga, o le sauninga na whai e tusa ma le fili mai a le tua. Fa tasi ma le oinga, le komiti fa foe po le Emanuelu au. Le la tatou fa tanuina le nei, sauninga taua. Mal au le mal fa loalo, le suan fa fengainga, ia pa au, ma le feltua ia ibrata, e susu mai lumanei. Haleluya, magaya mai lunga ki lo laiki, e mai lunga fa skepure. Fa sanga le anga ilung mai oile. Le kalesia, amene, la ngoi la tole la fai e lo ta chinonga. Wa va malo fa lo va la ulia ile sunga ile fa tonu o New Zealand nei, mal sunga le fai lo tusi au le Emanuelu sumai, tu la mai ore tu ta mataule, o mai wa o dole ki lo pu e ale ia le ia le fanga ngala wanga, ai e so por